Ibihumbi n'ibihumbi bigaragambije muri Kenya uyu munsi kuwa gatanu. Bihereje imihanda mu bice bikennye bituranye na Nairobi nyuma y'uko abayobozi b'uwo mujyi basenya amazu n'amaduka byavuzwe ko yubatswe ku butaka bwa leta. Perezida wa Malawi Peter Mutharika yahisemo umuhungu wahoze ari perezida ngo azamubere visi perezida mu kwiyamamariza icyiciro cya kabiri cy'amatora. Guverinoma ya Zimbabwe yatangaje ko kwambara udupfukamunwa mu ruhame ubu ari itegeko. Mu gihugu kugeza ubu hemejwe abantu 34 banduye virusi ya corona. Abakuwe mu byabo imbere muri Somalia bari mu nkambi ya Shabelle i Mogadishu barashyira hamwe amafaranga yo kugura amafunguro yo gufutura muri uku kwezi kw'igisibo gitagatifu cya Ramazani. Naho muri Ghana ibice byose by'aho bogera bakanota akazuba ku nyanja birafunze. Ni mu ngamba zafatiwe kubuza ikwirakwira rya COVID-19. Byatumye ubuzima bukomera kubakuraga amaramuko mu batembereraga kuri uwo mucanga.